Čoko? Kako je pao dolu? A to je stara kućica. Ovo je nova, ne stade u kadar. A stara može. Nova 7-katnica. Ajde, budem ja ovdje, ajde. Au! Si rekla da on ne smije svoj zdrav. Daže neko ima macke nego da se raspadne. Znači, ti su cijelo moram zubiti. No. Ti ne možeš. Kad je neka velika gužva i neki drugi ljudi me gledaju stalno. Tan, taran. Ajmo u novu kuću. O, trakicu. Čekaj. Moraju potrgati. Pregrist. Trakicu grizemo. Pa super. Ajde, grizi Ne, trakicu. nisi pregrizo, ljubač. Ti sam primil za trakicu. Pregrizo. Nekakva je tvrda, reci. Ajde. Dobro, ko da jesam, ajde. Ajde, jesam, evo. Ne znam di. Da, sad u pjesak. Tu je moja kuća. Kaj je Čoko, di si to? A? Nešto novo. Kad je prvo u pjesak otišao, jer to miriši. Nisam kako mu je lijepo, ovo fakat ide do rubova fino. Evo kućicu. Kućicu malo pogledamo. Dobra je kućica, reci, dobra je. Možda ni ne zna da može da gore. Pa ne znam, sigurno da. Isuse, dok je bilo, tako fakat si lijepo. Evo ga, idući kat, idemo. Bili smo u podrumu, bili smo u prizemlju, sad smo na prvom katu. Ovo je vodica. Samo iskužim. Drugi kat. A, ribica malo. Malo se potruti više. O, Čemo? govance, prvo govance. Imamo govno. Bravo! Opa. Bravo! Evo nas. Evo nas. Bravo! Super. Ti si nešto ima. A misliš da mu je ovo čudno sa stankom? Vjerojatno, da. Da. I još jedan kat ima, Čoko. Tavan gore. Treba sad to sve upoznati. Da. Pa je tu prepreka, pa prolaz tuda, pa prolaz tamo. I dok će još nije gore pogledal dalje. Da. Jer mi ovo A već je sad do 6. kata došao. Evo ga. Sad tu će gore, gledaj ga. Evo nas na tavanu. Bravo, misica mala. Ma Jana, ne može se mijenje detalje. Malo sam sturil s grane. Uvijek da stvar. Dobro.
samo da mu ne ponoviti sa zapravo. A velika su okna, fakat su velika. Primi s rukicama zastica. Da vidiš. Ali imam tak puno posla.